autobus. Evo, dušo, evo sad će autobus, evo sad će brzo. Nekad smo jedva preživljavali od prvog do prvog. Danas se borimo da preživimo od prvog do drugog. Valja nam glave što Velkaton ima vesele autobuse prave, nit se kvare, nit se zaglave. A evo dolaze izbori pa se u autobusu samo o tome govori. Tako i ove noći autobus će poći, a evo ga na stanicu stiže, a jedna nane jedma gviže, a lizaljku liže, pa se malo izbrljelo oko usta, nema zuba, pa cmokti i naglas viče: dajte u autobusu, miste, otkazuju mi noge. Aj nane, valjaju ti za oko kuće, viče Salko, a izgleda da je popio malko. Uguraše nanu na prednju stranu, navali naroda, zauzima mjesta, a to je kod nas pojava česta, pogotovo sad u vrijeme izborne kampanje, pa kreće i veće i manje. Ima tu razni stranački simpatizera, proletera, aktivista sa izbornih lista. Ferid pod pazuhom nosi izvod iz glasačkog spiska, a nosi malo para, ako se mogne koji glas da kupi dok ne poskupi. Šofer vrata zalupi, u tom se i na staničnom razglasu čuo ono zvanično obavještenje: pažnja, pažnja, veseli Velkaton autobus stoji na prvom peronu, kreće samo što nije kao prije, putnicima i voznom osoblju želimo sretan put. I tako autobus šiša, ko da mačka ćera miša, prolazimo pored bandera, a na njima na plakatu u boji obisit kandidat i baš na banderi fino mu stoji. Na Hamidovom hambaru pored puta osvano veliki pano, na panou neki dasa, dopasa i nešto na njemu piše, ali autobus brzo briše, pa ne viđe kroz prozor da li je DF-ovac, SDA-ovac, ASDO-ovac, DNZ-ovac, laburista, da nije ono plaka za pelcovanje pasa, viče Almase. Jes, Almase, ti kad nam sad začervi ima da popisnimo i na gubice da zapinušimo. Ma šta se hačite, to su po novom, kako kažu, bilbordi da se lakše na glasačkom listiću pogodi. Šta njima da ima da se pogodi? To su oni isti što su već na vlasti 20 godina, još dok su bili omladina, pa im se osladilo, pa opet traže glas za naš spas, a mi tražimo kako da se od njih spasimo. Kad prođu izbori, bit će na prodaju polovinih njihovih kravata, kad ih poskidaju sa vrata, bit će košulja i odjela, hoće li biti na prodaju i polovne pameti, nurfete izlesti. Jest da je slaba potražnja, ali zato se nađe kupac da otkupi mozgane dionice, ko to tamo o tome kvoca? A, to ti je zajebancija oko Agrokomerca. Država ga tare godinama izvlači pare, prodaje ko šta stigne i šta digne. Takvi smo mi krajišnici, duše bi dali, a oni bi je baš i uzeli. Sarajevo prodade sve fabrike po krajini, sve nekim kumovima i rodu, da Bog da i kanalizaciju načerali na svoju vodu, a vodu na svoj mlin, priča Memegin sin. Oda smo mi daleko na tu temu, a ima još vremena mijenjati temu po veselijem sistemu. Ako vas žulja da podmožete, evo imam kremu.